Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ban yatheria tai sani halor ka jing e jong kinong rem ka ba ki lai kendo jing e na ka jing pencari ka sarkar da ka pakhang snong ka bala kenjo amanta sya ka saw pnyos ngi o menteri sarkar jala obakmi yakatnat karep karyang oba bantai dorling do hakan op hais ngi jong ka khatwai terek mutabana jemmang arajar arpau ulalum da ka jelang bat ki bor sensyar jong ka East Castles district bagan top ya ka deputy commissioner ka kongmat siodor war nongbri ki bor pulet ki officer jong katnat agriculture bat horticulture kinong khayi marrap kinong rem kisenjok bapet ya ka bhakamiat jong kinong rem kirang basnong bat kiwe kiken hon banya keren halor kne gaching e ha ka jelang ka balong hapo Meghalaya State Agricultural Marketing Board kabaran hakasnong maulai moyong laidon tengkat ro menteri jong ka sarkar jala ubakmi yakatnat PHE uba samlen malngyang UMLA jong ka omsneng uba Jason Maulong UMLA jong ka Sora constituency uba Gavin M William UMDC jong ka maulai uba te borlang pathaw lambat kiwe kimat balai keren hakani ka jelang kidai bai halor kijing e bakinong rep ki yakendo na kadaw ka lockdown hakaba kimla sho ban pnya yo ki marap jong ki wat banchalan sabar ka jalaru nangta ka jing syak nyat dor na kadaw ka jing wanrung ki jhor ki banabar ka jela nangta ka jing e bakim dan pas banchalan jhor bat ka jing syak panthot haki bor pulet bat kiwe kalau ada lupa di mahajan sebarski itu sam tidak kini kio kalau kila kalian di itu sana lah Arab itu ka kali to kana kana gejala bakan yo ya pas the route from Meghalaya to Assam di dang mata si lagi susu kamu beli bang kira lek vaccine dengan kai itu untuk Assam kemudian kita berian di kalau masuk kali tuan kalau kita di luar lupa connection sedikit tah di gue itu bang share kita report Sekarang isu ada jumlah kan ekspor, saya kecilnya ini demi orang petas jumlah orang ini dijulur. Saya ingin brand dijulur. Di kebawah soal ada jumlah kan ini lah ini berjumlah lah berkira pak senang kebawah itu pun putri itu pun tambah senang. Ini dan kedikit utang ini sepuluh ringgit. Ini senang kan berburu norab. Di kebawah mata kalau pak in identify nak ini wholesale market, saya diberi numeras kan apa seluang isu seluang mata kalau kebawah begini rumpat pak. Kalau saya kandan time orang kan kawai. Smith kandon kasi kini kan William kawai kandon kan iboy kandon teter kalau pemiraskan. Pada lo ketapat si banyarap iki pa bala syaknya panas no komen kan pek ya kador. Pada lihat price si mata teng kubi bade belong 10 ka syaknya angka katakan. Kamu nang yap sini orang dengan pek kador kemur kelong ba. Kador ni gede belong ba, kelong uniform ke. Kemudian dia katakan saya kawai kemar mangkini ini ba ujang do aslong poison pun kasku. Satu tu dia corona banyak. Masih kadang isimnya kerjanya deh, kerjing kayak itu rumah kerjing ka, production pos kami hapang deh dulu tata. Jadi bila lek kayo sinong tinggi, lek ke price mana sinong kita mundur balik sport kita. Jadi at least long impact lang kadang kamu long bonong rep, miap bonong hit long ibang. Aku long kata itu ba. Kali lang komen sim terkilat tu impact. Ya kan yara udon ketika ke balik sih mata sih orang pernah buat stadium dulu. Apa ketika ke lomba kenyara pernah ketik kan itu ilat di belakangnya adori sebentar ke pusat tak kita itu bakal karpasi kali di balik splash bar itu mereka arah kinong kan ketika alpa kinu majan wan kit itu sekarang bentar nga ngade nong ran te uli ukubi ndai coba bundang kre ndai ulaman mentah lolong mentah ban kekno Kita ini upan tegumut lese sasibenan. Hari uniu kubi belaman mentah uniu sosau belaman mentah. Ini iseng lekbu ini umar. Kun belaong bak kita sudah morkeneng. Ila adon ni bela ai ka kartas bela isu na po direktur application. Bela ala ban lekbu segi wiki state mo wiki jela. Assalamualaikum kita try lese ila bandon kanungun imla bantik. Jadi kalau kita semcingnya aku kata-kata yuri henroy hadan mauber sibun kubi balalong mentah rei kisiopun man la kamit si ini kubi ngan legbo beras kita kapat pajja kan kalau lockdown ni dan pun ini kisoras nong dan pentip ini kisoras nong ya la bijong kalati kayo kahat kadon rei mentapan mi kadi kejingja ka ba kum kani man la kamit man kasar ki pun kini minum rem Saudar, saya ingin punya Yuni Umar, mentang ilaman. Weu brio lakum nukum
situ nula ban yo kubi imong ba baro sinong hadan kin long lo ta umar mo ya saya na pedang sinong hadan mata ki bala long ta umar ban ot no kubi pila ban don komisi pho kan san yin kawi kalong yin kala ban ot season ot situ no kala ban yo tisi ai kita ki mar lebu lenga nakalang jangang suwan pentau ni mat jompi di ministerin sa ka agriculture di officer di department agriculture tengso ba simkhia ya kami lese ngaso dei ban ong kimba ong iba petar alat smith lene ki wiki jaga ki ba marjan digilade hi bandon kayo lem kumta te ng iba kinong rep kalapoy ha kim khai publish bu Chang ni kabala bagi telang pagi. Yang man ke jaga nai ini bigidan ki checkpost checking parti ibu kuma po alias point ibu po analytic may have tas speed patangoyong kali po na po asap. Di ila man ka po ni ki in charge jong idan ki in charge topik traffic keleng jong betor ni ai briefing ki paman diski pon patai ki halo jing e jing pa benin hablong in kham pa jinsur ndat panum stick hani ya ki kali di bonra ya ke apa mati macam dang kijur tiba nadam la bandir bonra menta la bandir la ban sliu no na ai ban ra biang sliu sliu stop di na kalian ke dongi ke police department tapi di koi ban je tela pati di bidang jinge apa tu ka bentar tu pat ila ban di tu in charge di traffic branch ke clean lagi naik curiat untuk kem bayar rumah ya kem ketip tip tuan hey ini dah pintu ho kiri di traffic yang kiri kalau tang ngawan kata itu ngabut bandira njur bandi hantar mending curiat ke rumah itu nang kita tai bi na apa kita bat makiwa kiat bakla kiat inti boleh tina kalian jungi itu banyak apa ki akan dulu pot bitan kam dia rap jungi yang klingi bat yang ai ke jinga rap tak tahu Hadian bangi la peli gini giyo. Regulated market apa sangmen bat hang ni. Bangi persyang kat bala ni ong ban sedang no ya gayo bedai bat nu susah. Tukum balong men tapi ibo susar ulayah. Kinong rap lawan ra susar la tempat kat badan hang ni apa yo. Bat kini tradas kelas sedang ban hit ban ni. Jika jengker pat jungi gini manengan ni tradas kalong makin persyang ban ya traino ban sedang no business nomor bangi tutup kinong rap jungi kelas sedang permi ni mat bat kan long kajing du bakhaw la dakin damdan nong thiet tementa ka basung tanak kalong ba yadai bat ni broomstick nu susar kaniyo kayo kahat ni kalaya kumbujulong bat ki nong rep lawan de yo marep ne bat kini ki khar kaya badan ni kila thiet yo marep yo ni susar bat kila supply kumbujule kalaya kan kum galenti ke badai dai na takadaw masyuan ban inspect biang ban pensyai ban yakran nomor ban maintain yung social distancing bat menghapan kumar yang dijaka ban pinpoint ban pinai nomor bagin light ni ke baro kata ka di ka way ke benta bat ke jing khat lang pat ya ki da kaliang ke district administration DC police e berkhot idal lang naman ni kwa bakani ke jing rekam ni kan long smooth kan ya kan dan kan no jing thot ke tai dai na takadaw ni se khat lang bat sukumen bangi hang ni mentas ni dan lang ba sinong jong ni sinong ni khat lang ya penbaik lang na hot yu local MLA na hot yu local MDC but suntanat ni mangping yedan lang ki MLA gi jongi nadu ba given jong ba jisan PHE minister idan lang ba ngi yawan lang yedan gi jing sukhya nata nata kadaw ngi simkhya lang yawan ni man penbaik gi ni ki bro kumba PE matasi hani along ki sokmen ba ka yo ka hat bidai ba yo sumsar yo tepat layak kumba jula layo so bilai ing to bagi nong rap menta ibabun kila sedang ban ladai ke pormi kubi usosa ukajor usomenken motor presben kat badai kilami kimar mentah tinrai baro kata kimtan problem kinong rap nomor beli bakani kayo kan bidi begini kimar kiba ibabun kilik cepo koi pakai jelah syasam tinrai mentangan itu ipi bakal hangkum ni pat kinlek kuno kindi syai kata kadi gijing ya gijing semua juga kinong rap Dede na tanga daw kumbalong menta ngina kaliang jongga department gilang sim kilat kinti but kumno baya uni umar jong ngina ubami bangin chalan cepo koi pa pasti cepo asa kata ka dei gajing penbaik namar kumbalong hi mentang uipi ladang iong ba uni umar rap kamtom kubi sosaw berkwi giwe gijor ladang ngimna ban chalan saba kumajule man gapor telak tikna bu unsu puot apo
ka lingkha bat kan long ka jingdu kha ki nong rap de dei na ta kada yung kamlong bat kiut na ta kada ni sakhat ngin sekran ban mila ya wat kilat nanti kuno ya thau la thau nanti ban snai kani ka ki kimja wholesale market kum kani shu apo ki katu kan ni ki jaka khnang makin yo on day in ya lum lang de pen baik lang de sadar sinong jong ki blok lani jong district makin pen baik andai tang han iskasi baro wi gesti di khnang makin yo ban le de yo mar jong ki lingba nang te kin yo ban kit siapo wi gesti nomor lati kena ba ka demand mani tu ipi apo state de jong kamda nomor ban syubam te mo pilas tu ri ko khongsan kalong nang tak business pat makin yo ban di bagi GM janau tu marap joki berkira. Tena terdaun sesiong seperti ni. Ngai keren ya decision kita pakai. Ngai keren yang sarak masa keren. Naspen snow. Apo ke kabinet indon kabinet Thailand. Begini perhat melukat begini masalah. Jauh ni marap joki. Syakoi pak pasti. Kata kadai ga joki keren atas. Bagi hapan wan tu kilat nanti. Ban penting kena hari kena marap joki kilat. Kila poi sinan. Tip syukur. Kalau kan warak ke joki. Ni kayo dia lang kandai no suku mata kadon ni muyong kadon sang main fit main kelak bandai kawai hapo Laksmith kelak bandan kawai siapo West Castle kelak bandan siapo Garwils tinggal pendai yang bagi senong kita untuk bikin aja kah bikin baik henang bang ini yo ban pendai dia kata ada jingis tu jumut bandai ke wholesale market kin marak kat hadu ba kayo kompat beli teman sih daladon kayo tu kila alek siyo kila di dia ya tidak yo haba mentah tedang kang kayo yang penuat ki alternatif we lenti bunu penyerap bikin orang jungi dikata ka diga jing perkhat jungi ladang ilala ai kata mut kin orang jungi kinumnya kin yo bandi umar mata mentang ngan itu ipin dia badon beli ki ba yo lat yo lenti ki ba itu ki traders kila sedang ban lidi kemarap mar yu sepo asam ladon kita ni beli sama ki haban nyat protokol ba ban ya kita sebelum kini kita haban baik cek kali habli no sedang dan kibala di debo pri kibaman si kiboy olah kide gedor bodona makana kilas dang kalong gay musnat ki persyang teman kidan lupa kini kinong rap kujungi kinong khayi jungi kibadan kujungi dai kidan itu ban itu ki mahajan bosye wan tit mar napo asam nomor maksimum menitu ifi marap ibo mi napo state jungi bun balik bis ko asa dia kata tu nak mana